Akutshele ke abalala ukuthi ngubani igama. Mina ngu-Isaac Mabuka. Elakho lempini kokuthiwani. Wawuthiwa ngu-Forgive Chabalala. Wasebenzela ngapha khona nje. Mina ngasebenzela eZambia, ngahamba eLibya, ngahamba eSoviet Union, ngasebenza njalo eBL1 eFront okwesikhatshana nje isilutshwana. Udaba nantu nangagwabe bandla lakhe labanye ke labangolelwe inkululeko bathi sekumele ukuthi angezelele ithemu yakhe i-office yangasaphumi ngo-2028 njana seseve kwaba yi-2 terms. Wena uthini? Hayi, mina mbona into esayilwelayo ukuthi i-constitution ilandele, njalo yena uMnangagwa ngokwakhe uthi uyalandela i-constitution. Asikwazi laba abanye abantu bamtshotshozela ukuthi atshintshe i-constitution, kodwa yena ngokwakhe umlomo kakatsho ukuthi kona ufuna ukutshintsha i-constitution. So sibona ukuthi kona enxe uzabachiya endleleni ethi kona hayi mina lokho ami ngalokho kade ukukhuluma ukuthi kona yena uzimisele ukulandela i-constitution eZimbabwe lokufunga kwakhe ngupresident. Kodwa nxa ngatshintshwa i-constitution bahambisa ke beparliament laba be-referendum benze tshintsho liyabe livumelana lakho? Hayi, akuna balutshwana abantu abangavumelana lento enjalo, ngoba ukutshintsha i-constitution kuyaseta into okuthiwa yi-wrong precedent. Ukuthi omunye la angabuya angene futhi ngomunye umnyaka uzatshintsha yenze 40 years, kade ezi-10 years per person, ngomnyaka oze omunye abuya athi 15 years. Vele yona i-constitution into efanele ilandelwe, ingatshintshwa ingamendwa ongaqondakaliyo. Kodwa ngakukhuluma abanye babe ngabevuyo lezipra bathini bona? Abantu abaningi bayakwazi into abayilwelayo, iyona leyo ukuthi silandeleni i-constitution eZimbabwe. Abaningi njalo balutshwana abafisa ukuthi ngayo i-constitution iyatshintshwa ilandelwe lokho kufunwa umuntu oyedwa. Kusaza ungena omunye la yatshintsha i-constitution ulandelwe ngalo. Mbona ngani into esayilwelayo salwela ukuthi wona umuntu alandele i-constitution. I-constitution ethu ile 14 years or so, if I'm not sure. Othi singaba sesitshintsha kade amanye ama-constitution alama-100 years, amanye alama-40-50 years. Thina yethu sesitshintsha kade within 14 years. Mbona ngani akulunganga.